Adamlar üçün bürdüm ciparım çarşı dalından kızıl gül bolup gül dedim. Ötüp ayılğa bargan sayın çoksun siler içimde armandamın can dilimdin carımın alıp getip cer aldında catışan cer aldında catışan hayranlarım cer aldında catışan hayranlarım men singen kalçap dalay çaltaktadım öttü günler muң aralaş hayran canım mezgiliňen ertelep koçup ketdi men tututkan jamborum hayranlarım men tututkan jamborum hayranlarım şu majaldan silerdi böl almadım bataqılıp gün sayın var almadım ilgerki ülkümdü men tappay jürem bir qursaqda çoňaygan bir garynda çoňaygan hayranlarım bir garynda çoňaygan hayranlarım Yaşıp ketip söz tappay muğunamın uyalaş birge öskön yıldızlarım yazmış bizdi mezgilsiz acırattı jatasın arsız jerde hayranlarım jatasın arsız jerde hayranlarım jatasın arsız jerde hayranlarım Biz balagezde korodoga almabaktar dalışında gülün aşçıle. Tattikemde uşul almabaktan ülbürügön güllerini okşuşturam. Munakey, ömür çirkin çekesinden getilip, ömürdün cazı ötüp, cayı getip, güzü de geldi.
Tatüünün törülgün günü kudum bugünküde göz aldım da. Çoğun enem Jumakan suyunçu karındaşlı oldunlar dep bizdi sarımay menen ovazandırıp çoğun atam Tursunbay Asan çakırıp atın tattüğü koygun ele. Jadıragan oşol gün 44. yıldın 12. iyülü olcu. Karınından kağılayım keçinin, karıp koysun nur tüyü.
kon gül burak isteden sayım kılt ettiği esimde bugün büdura çürük düşkanım keng cumgalım cumgalım Ağustos çürüsem sağına artık bir görüp canıma Hankeni beni östürdün al beşte bala çağıman çağıman al gezde oynat gürçelemi at kılıp çığlık talımdan çürük düşkanım keng cumgalım cumgalım Esimde balacakta süvenelim Esi yok kulum için arza delim Ataylap akıl sözüm açsam dağı Hay bir de tilin dalı bay koyar elim Çok elem ötkürçümün türkülü çoruk Egizde kıcırığa teyip koyup Kamçılap çığlık attı çaçkanımda Tap verip kalıcısın kapam olup
Biz beş bir tuğan elek yalğız erke kızыбыз tatты экен болчу. Экөөбүз да болгондуктан эгиз козудай чоңойдук. Биздин адам болуп калыптанышыбызга апакебиз калыбүүнү эмгеги зор. Ушул жагда өзгөчө бир таасир бергенби? Айтор 13 жашымда чыгарган эң алгачкы обонум Абдыкалый Молдокматовдун Энеме деген ырына болду. Андан бери 66 жыл убакыт өткөн экен. Бул ырды эң биринчи Таттыкем аткарган. Таттыкем экөөбүз мектепте окуп жүргөндө драмалык, фольклордук иримдердин активдүү катчысы болдук. Спорт нарыгындай түрү менен да машыктык. Райондук, облустук деңгээлде жакшы көрсөткүчтөргө жетишип да жүрдүк. Досторубуз көп болор эле. Биздин кородон жөрө жолдошторубуз үзүлчү эмес.
кет өттү бенеке бай. Kalsan gerek bir özümden tüngülüp, karşı aldımdan çıkar kezin gülünüp. Biz yoğatkan köp sonundan içinen, bilsen ele sonun olca dirülük. Yeneke bay, men baratan men tirümün yeneke. Mel kalp olsun ahır göğe bereke. Yeneke bay. Tattıkem anda 16 yaşta oldu. Ököz Özdük Görkem çıkarmacılık yerimlerinin Respublikalık karosunda laureatlıkты жеңип aldık. Oşonda Tattıkem'e arnalıp Atayın Saliman'ın ırı attı kısa metrajlı tasman senaryo yazılıp, ököz birge birinci jolu tasmaga tartıldık. Oşol tasmadan bizdin çoğun iskustuğa olgan algaçkı kadamız baştalgan. Oşol жылы Taşkent'teki teatraldık jogorku oku jayынан mugallimler studentlerdi tandığa gelip, biz de egzamenge katışıp oku ötüp ketkemiz. Oşentip biz üçün studentlik kuraktın arı tüyüşüktü, arı altın doğru baştalgan. Жайдары күлүп турган, жауырып сүйүп турган, жылдыздай жымыңдашып, каректер күйүп турган. Көздөрүң ай, көздөрүң ай, көздөрүң көздөрүң ай, жылдыздай жымыңдашып, каректер күйүп турган. Көздөрүң ай, көздөрүң ай, көздөрүң ай, көздөрүң ай. Саматып сагындырган, сезимди багындырган, туткундап жүрөгүмдү, темизин барын кылган. Көздөрүң ай, көздөрүң ай, көздөрүң көздөрүң ай, туткундап жүрөгүмдү, темизин барын кылган. Көздөрүң ай, көздөрүң ай, көздөрүң ай, көздөрүң ай. Мөлтүрөп карагаттай, мөлт тамчы жыйнап алган, эркелеп жаш балача кеберде ыйлап алган. Көздөрүң ай, көздөрүң ай, көздөрүң көздөрүң ай, эркелеп жаш балача кеберде ыйлап алган. Көздөрүң ай, көздөрүң ай, көздөрүң ай, көздөрүң ай. Өзгөчө жанып турган, өзүмө жагып турган, эритип жан дүйнөмдү, эркимди алып тынган.
başkaça canımdı ezip durgan. Gözlerin ay, gözlerin ay, gözlerin gözlerin ay. Karaşı bir başkaça canımdı ezip durgan. Gözlerin ay, gözlerin ay, gözlerin ay, gözlerin ay. Gözlerin ay, gözlerin ay, gözlerin ay, gözlerin ay. Kılımdı boylop çın kalgan, kıy kalgan, göz yaş mum kalgan. Tengdeşsiz maktum suluğunun elesi olmok bul kalgan. Күскүрөдө жол тартсам аке, силерди кайдан таба алам аке. Калмакка кантип жагалам аке, бек арыстан бек миңдет аке. Яңынан байкалбай кетсең, колум шакшамалар. Толкундан шабын кечкен күбүрдү Tatlıkem ökövüş 1966 жылы институт ийгиликти аяктап келип, эң алгачкы эмгек кадамыбызды ушул уюткулуу көч башындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын сахнасында бирге баштадык эле. Татлыкем Кыргыз театр жана кино сериясинде болгону 15 гана жыл эмгектенди. Театрда 30тан ашык башкы каармандарды, кинодо 10дан ашык башкы каармандардын образдарын дүйнөлүк деңгээлде жаратып, өзүнө өлбөс өчпөс эстелик тургузуп кетти. Элдин эсинде Кыргыздын уркуясы, Кыргыздын ак мөөрү, Чыңгыздын бейтааныш сулуусу боюнча калды. Saçları arkasında örgün borum, çaç bağışıldır kalkıp ey, жүрсе akırın, kunduz bir kapak tamak,
бекен аймындай кем маңдай қолың чач жебірге же құлач ақтамақ қызыл жүз акилай бетің ач қара көз еме қаш қараса жан тойбоз озың бал ерден гүл ақ тишің гүрбал боз қырмұрын қанша бел сол қолдар соқса жел ақ етің мамықтай өзгөчө Ышқан алмасы яқты татты қызды көргенде ер жүрегі ай толқындаған кең маңдай қолың чач жебірге же құлач ақтамақ қызыл жүз акилай бетің ач қара көз име қаш қараса жан тойбоз озың бал ерден гүл ақ тишің гүрбал боз қырмұрын қанша бел сол қолдар соқса жел ақ етің мамықтай өзгөчө қолың тисе білегіме дүрілдеп қанса қалатай жүрегіме ұшқан алмасы яқты татты қызды Чач жебірге же құлач ақтамақ қызыл жүз акилай бетің ач қара көз име қаш қараса жан тойбоз озың бал ерден гүл ақ тишің гүрбал боз қырмұрын қанша бел сол қолдар соқса жел ақ етің мамықтай өзгөчө көп сағынба апа мені сағынба сағыну көп чачтарыңдын ағында мени
жазда бұлбұл сайрап қалса бағыңда, көп сағынба апа мені сағынба, қусаң турат көзіңдегі жалында, қайда барсам еркелете қараған, қарегің бар жұлдыздардың жанында. Апаген ай, еске düşür құмырсқаны көргенде, жүргің кезің сен да бала қамында. Еске düşür құмырсқаны көргенде, жүргің кезің сен да бала қамында. Көп сағынба қолды қару барында, білесің бе қызың қандай арымда. Сана күлік сағынуға бағына, оқ теретер намысыңда
Tatlıkem öküz institutda 5 yıl çok okuduk. Tatlıkem student kezindele Taşkent'in başka tiyatrında solist olup orada biylöçü. Mamleketlik dengelde ötken iş şaralarda Ali Abef'tin Aytıluu Bulbul attığırın atkarıp katışçı. Bizdin diplomduk spektakllerimiz için Ulu жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Jamila менен Кызылжоолук жалжалым аттуу чыгармалары сахналаштырылып, башкы каармандар Jamilada Даниярды мен, Кызылжоолук жалжалымда Аселди Таттыкем аткарганбыз. Кийин да залкар жазуучу Чыңгыз Айтматов менен чыгармачылыкта үзөңгүлөш болдук. Sağınaç komuzdun ünündeysin, sağınaç kütünün tilindeysin, Jangırat gönündürdü, sağınaç ay bilinbeysin, Jangırat gönündürdü, sağınaç ay bilinbeysin, kızıkça şok, kızıkça şok, kızıkça şok, sağlıç ay bilinbeysin. Sağlıç, çaçların gümüş tüspül, sağlıç, çakırat caşlığındı, himerip göz karaşını, adaşkan ay baktığımızdı. Himerip göz karaşını, adaşkan ay baktığımızdı. Kızıkça şok, kızıkça şok, kızıkça şok, adaşkan ay baktığımızdı. Sağlıç, mezgildin delegine, sağlıç, elenip seni menen, bölünüp bütal bahani, hayırsız ay yolda gelin. Bölünüp bütal bahani, hayırsız ay yolda gelin. Kızıkça şok, kızıkça şok, kızıkça şok, hayırsız ay yolda gelin. Men seni süygün çokmun gözüm üçün, gülgünde jas gülünday caynap ketken. Men seni süygün çokmun sözüm üçün, kaygını köküröpkö aydap ketken. Men süydüm, men süydüm, men süydüm, men süydüm, men süydüm, men süydüm. Apakta sadilin üçün. Men seni süygün çokmun senin üçün, hiç kaçan hiç kimlerge aytılmagan. Çok seni süygün çokmun oyun üçün, ak nurda
окшосун киргили жок аппак таңга мен сүйдім мен сүйдім мен сүйдім мен сүйдім мен сүйдім мен сүйдім аппақ таза дилиң Енді сырғып тұрған алтын жеңе есіңде бір қызыл кез қалғаны белі елесі естетейін елестетейін үшкірмей ұлытылмай үшкірмей ұлытылмай біраз жөнде елесі естетейін елестетейін үшкірмей ұлытылмай үшкірмей ұлытылмай біраз жөнде Konuş kömürgün belkim susamır Akçaktır çıkanakta men yazganır Kıldırıp kırı solup dikamay Elinde oturganım Ürgünde oturganın bizde vardı Köngülde götürtüp sürüp boştu Cabıktan canın canıgan Cabıktan canın canıgan Çaykı cambır Bir konuş kömürgün belkin susamır Bizdinin
1966 yılı talantlı dese talantlı, gelbettü dese gelbettü, aktör Eşim Bekip İmaş Öküngür baş koşup tütün bulattılar. Köp zavay enelip bakıttın damın tatıp, oğul kızdıra oldular. Apamdın kuvangalın aytpa, attın sağa üblölük vakıtta buyurmaptır. Kızganıştın ayınan, ortadoğu buzuklardın ayınan, iki acırım yolga düştüler. Azil geçtü azapta salsa bilmedim ardağım desem arzıza armalı bele bul beni Muhabbet degen deniz var Geçeli cürü camila Çetimda bolsam cerim var Yeteri cürü, yeteri cürü camila Canım Jamila Ömürde sırtı çeçalay Ömürde elge çetalay Örtönüp gele gözündü kıyıp git albay Muhabbet degen deniz var Geçeli cürü camila Çetimda bolsam cerim var Yeteri cürü, yeteri cürü Jamila Ağası güldü cergengin Havayın üstüne delgemin Kabuldan çalgız baktıma Tağdırım buldun sen beni Muhabbet degen deniz var Geçeli cürü camila Çetimda bolsam cerim var Yeteri cürü, yeteri cürü Jamila Canım Bir yolu Nuken üyge gelip geççi degeninden barsam, stoldun üstünde bir bötülke şampanski turuptur. Nuken, bugün bizden Jen Sovettin jynalışında birinci yolu men tuğralı söz bolğan yok. Dep adatınca gülüp koydum. Anan ököz şampanski içti. Oşonda da Camila'nın roluna
kinostudyanın görkem kengешi seni bekitip koysa da Camiladan, Kızılcıoluk Calcalım'da Kadiçan'ın rolünden yoldaşın İmaçtın ayısı boyunca oynadan baş tartkanında da Urkiya'nın rolü için mamleketlik sıylığa tatıktı olup bir tündün içinde sen çiğilip başkalar alıp ketkende de Akbüğürdü atkargandığın için Lenin komsomolu sıylığına tatıktı olup biroq eş sebepsiz sağa berilbey kalganına da oşantip gülüp koygunum esimde. Külküңдün артында жүрөгүң канап жатканын сезип туйгам. Анткени сен табиятыңдан жароокер, аялуу жан болчусуң. Ананда талантыңдан башка, башкалардыкындай таянарың, колдоочуң жок болчу. Akmerimdin ay jogottun Armanda kalgan ay bolotmun Asmanda süzgün ay Akbelin ay peri bolgon ay peri bolgon ay jomoktun solulardan ay alı dele dünyada tanımay kal delin ay kalı dele Жүрегім сыздай тай зырқырай тай сыздатпай қойчуң ай сыздатпай қойчуң ай жаны бере Sonalıp baskan ay duruşu Suykayıp kanan ay duruşu Tengdeşi жоқ ay жаралған ay Солулардың ay солусу теңдеші жоқ ay жаралған ay солулардың ay Soğun küldüm bana başını tal menen Su degir cüret
Ağargan bulut astынан ak kepter uçatoy zar menen Maciraşıp ketembin asıl geç bolot jar menen Argasızdan yaşayımın uğun apsıygan jantay çal menen Kabarlaşkana bulut yaradağım Kararmın jolun tadıkbay Ebimen kettim gayır köşesen жүрөсүң kanıkbay Azapka düşkün көңүлүм açılar beken çayıttay Tomsurup kettim argam jok men бүгүн torgo düşkün badıktay Akjal budan sutup артыңдан аң издеп барармын Алтайда кабар болбосоң ай дегиң арманда эле болот өлдүдө Soğun küldün kana başı Sal menin Soğuda ger kana ötüt mal menin Soğul kuldap kana hilap aratamo Soluğan jantay çal menin Soluğan jantay çal menin Keng koldun kana başı Sal menin Kerbender kana ötüt mal menin Keyip bir kana getip aratamı Kemşeygen jantay çal menin Kemşeygen jantay çal menin Tattıkem gözünün türüsünde emgeginin üzürün görüp dele ülgürgen jok. Talant kançalık özgöçülüngen talant bolsa, oşonçoluk özgöçülüngen gör albastıqa, oşonçoluk özgöçülüngen but tozuğa duşar boluttura. Tattıkem 37 yaş kurağında talantının güldüp baralına jetip turgan uçurunda kişi oldu olup mezgilsiz tüyüne saldı. Ökünüm, yanında jürüp seni saktap kalalbağalıma ökünüm. 37 yaşka jetip jetpey ketiverdin jalgandan. Çeydey yaş baldarın kaldı ene kelip. Bir tuğandarın kaldı münkürüp. Atba yurt kaldı attın dep. Kırgızda talant köp. Dağıda talantın talantı jaralı öret. Bирок өзүңдөй төгөрүк төп келишкен талант чамда келет bir borum. Senin tavuşmaktı ölümün canımda jayaldırmadı. Bирок Kuday'dın kudretine tan berse olut. Oşol tavuşmaktın jandırmağı sen ketkenden keyin 10 yıl ötkenden keyin çeçildi. 10 yıldan keyin oorukhanada seni menen bir palatada jatkan ayal sır tüyünün çeşti. Emi men barım bilem, barım. Senin akırkı münötüңө, akırkı demine çeyin kim gelip kim ketkenin, kanday bolgonun, emne bolgonun bilem. Ak buluttu aralap ay baratat Akku bolup gölüdegü cay barakat Albaysın akkonu oңой менен jet albaysın ayga da
жакшы жетип азап жегече арман жакшы жетем десем сулуң жетер эле көк деңиздин булуттуна кечер эле көк деңиздин булуттуна кечер эле Süze bergin altına Gögüm benim Men karayın özündü Tegim menen Sağa jakşı sezilsen buluttu gün Mağa jakşı göktem jere jemişi köp Mağa jakşı göktem jere jemişi köp Ak buluttu aralap ay baratat Көралбастар көзүңдүн түрүсүндө да сен кеткенден кийин да сени ушактап сага көө жаап сени болушунча каралышты. Бирок убакыт тараз экен, улам жылдар өткөн сайын сен бийиктегенден бийиктеп баратасың. Көдүндө күнсүз кыйкырыкты кайда алып барып кайда катам эжа бербе сен бииктен айткылачы 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 кайда барып кайда качам мен уч кыйыр сызыйык кыйык эңсө качан мага кайдан келген аз олонткон шумаз кырык ачык айтчы ачык айтчы ачык айтчы кутуламын качан сенден мен
Мен өрчиген чексиз боштук жана чыккан түпсүз ойдой тынын бербей алсыратты алдастатты алсыратты жан дүйнөмдү аяп койбостон азгырыктан мени менерчиген эндиктен мен тажаган куткаруучу ким бар экен үмүтүмдү өчүрбөстөн кайра жандырган үмүтүмдү кайра жандырган үмүтүмдү кайра жандырган. эл ичинде козголгондон арийин сен жөнүндө андай деп да мындай деп айтылды окшойт ачуу таттуу далай деп айтканда эмне айнек көзүң өткөн соң арман курган кур сөздү таттуу кызы болсунчу деп элинин таттуу бүбү атын койгон аты дейт таттуу болуп өстү балким будай бул тириликтин катаалдыгын билбеген сырын сыртка чыгарбаган атпай журт кош дей албай шашып калды апкар көзгө тартып көрк элесиң айтып бери жибек мүнөз пейилиңди акчар мөөрдө ойносоң элин аңып мөөр деген чынында сен ак мөөрдөн кем белең чырай менен өзүңдөгү мээр менен биздер үчүн биздин күндү мөөрөле өзүң түзгөн элестерде бүрдөгөн сенин дүйнөң эмгегиң сиңген эл менен ала тоонун тоо суулары токою шыбыр кылып айтып турар жел менен шыңгыр күлкүң жүрөк черткен лирадай акын жазган терең ырдай сыргабай ажыраган айнектей бир кызынан эл сезимин ким тура албак ырдабай ай чачыбы күн чачыбы кайсы гүл таңдын үрүл бүрүлүндө гүлдөгөн азга туруп анан өзүн таптырбай ал жашынма ойной деген гүл менен сен ошол гүл болбосоң нур элең нур болбосоң жанга айткысыз сыр элең акын сенин элесиңди бир гана теңер мүмкүн жан жашарткан өр менен жазмыш сага артык өмүр көрбөй биздин жеке азга келген ак буудай биздин бакка бир күн конгон кеттердей же табият сага карын чачтыбы же тирилик кирдеттиби бир күнүң карлыгачтай канатыңды бир сермеп кайтпас закын караңгыга сүңгүдү кайсы таң бул кайсы үрүл кай бүрүл жылт деп өткөн
ülütte öçkün bir ömür. Kıyını kırdığı kırgız eldeki kırtıştan kaçan endi, güldör eken sendey gül. Kaçan eli, gül döğreken sendey gül. Kaçan eli, gül döğreken sendey gül. Vakıt zakımında uçup, tatlı yüzsüz 38. yazdı tosup yatarız. Tatlıke, sen bilesin, menin oruçtağım bütkül oylarımdan, tükürden çıkan oğandorumdan sağa bağıştırgan. Seni menin sırdaşımdan, seniden azarıp sağa hizmet kurudan hiç taşamayın. Sen menin carağımsın. Sen menin ağlamımsın. Seni menden hiç kim azara salmayın. Sen menin yaşamağımsın. Yarımdı. Armando canın артынан жиберген элем. Yanımdı. Мен де іздеп жүрем жарымды. Көгерген көк, ағарған ақ. Қолға кірбейді. Қолға кірбейді. Өтемік. Ағарған ақ. Көгерген көк. Жоқ ештеме. Ömüm жылы ұшырайды. Көз ұшында мұнарық. Көзім жетпейді тұнарып. Монарық. 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 Монарық.
Арбаңыздар ұматту, ағайын туғандар. Мынау шол құтты сахнада, кинода жылдызы жанып, өчпөс из қалтырған Таттыбек Тұрсынбаеваның ескеру кечесінде тұрабыз. Өмір жолын азыр абай салып, қарап отырып, киноларын, театрдағы бүт іштерін үнүнү отырып, бір чети шунчалық толқындап сүйініп, бір чети жүрек тызылдап, шунчалық бір өзгөчө вакытты өткөрдүк. Менің де көз алдыма көп нерселер тартылды. Окууну жаңы бүтүп келген жигиттер тетик артқа отырып алып, ар бир ойногон спектакльдеги ролдоруна суктан челек, сұлулығына сұқтан челек, Танеже деп, Танеже екеуіміздің жарқылдаған мүнөзі сұлу эле, басқан тұрғаны сұлу эле, сүйлөгөнү сұлу эле, күлгөнү сұлу эле, шунчалык бір өзгөчө жан эле. 38 жыл өтүп кетиптир. Бирок ар бирибиздин көзүбүздө кино ролдору, театрдагы ролдору бүт бар көз алдыбызда. Көрген сайын, естеген сайын, бұл біз үшін өзгөчө майрам. Таттыбек экеубизге бір қол чабабыз. Рахмат. Мынау ушул кечебизге келген биздин урматтуу конокторубузду Кыргыз Республикасынын президенттин кеңешчиси Султан Раевти, жогорку кеңештин аппарат жетекчиси Самат Кулыкеевичти, биздин Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Капаровичти сахнага чакырып коюуга уруксат этиңиз. Султан Акимович, hoş geldiniz. Султан Акимович, өзіңіз бастап берсеңіз. Урматтуу бүгүнкү эскерүү кечесинин катышуулары, урматтуу театр сүйүүчүлөр, урматтуу Таттыбек Турсунбаеваны кадырлаган кадырман замандаштар. Мен азыр ушул театралдык оюмду көрүп атып, мен дагы өтө толкундандым. Өтө мындай жүрөгүмө жакын тийди. Шунчалык терең, шунчалык маанилүү, шунчалык таттуу эженин эстерине болгон биздин таазим болуптур. Ошондуктан мен биринчи кезекте Сипаренса сени бүгүнкү театралдык коюмуң менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Чындыгында мындай татыктуу эмгек жаратыпсың. Экинчиден, урматтуу замандаштар, Таттыбек Турсунбаева бул кыргыз сулуулугунун, кыргыз жан дүйнөсүнүн, кыргыз рухунун, кыргыз талантынын эталону. Мындан жогору, мындан бийик эталонду мен өзүм жеке көрө элекмин. Таттыбек Турсунбаева
бұл жашоосунда, анын жашоосунда триумф да болды, трагедия да болды. Бұл чыныгы чыгармачыл инсандын, чыныгы ошол талант адамынын башынан өтө турган оор, ошол адамдын талантына, ошол адамдын өмүрүнө, ошол адамдын сүйүүсүнө, арманына, махаббатына, анын ошончолук бул дүйнөдөгү жетишкендиги да, арманы дагы ошол триумф менен трагедияда жашап келет. Мен Таттыбек Турсунбаеваны, эжебизди 81-жылы жаш журналист элем. Ошондо ойлоп көрсөм, Таттыбек эже жөнүндө жазган эң акыркы макаланы мен жазып турмун. Турганбекке туурабы? Себеби 81-жылы жаздым ошол макаланы. 81-жылы декабрда эжебиз 37 жашында каза болду. Биз айтабыз, Таттыбек эжебиз жөнүндө аябай сөз көп. Аябай ар кандай ойлор, пикирлер, көз караштар, ага болгон кыргыз элинин улуу сүйүүсү бул Таттыбек эже жөнүндө айтылбай калган арман сөздөр, айтыла элек ойлор, айтыла турган сөздөр али алдыда деп ойлойм да. Жана айтпадыбы биздин актерлор, ушул ачыла элек гүл качан ачылат депчи. Менин оюмча, эгер биз Таттыбек Турсунбаеваны ага таазим этсек, анын талантын сыйласак, анын кыргыз элине, кыргыз искусствосуна, өнөрүнө сиңирген эмгегин багласак, ошол гүл ар бирибиздин жүрөгүбүздө ачылат. Менин оюмча, Таттыбек Турсунбаевдин эс тутуму, ошол гүлү ар бир кыргыздын жүрөгүндө жашап атат, жашайт, жашап жүрөт. Эми дүйнөдө ушундай бир азыркы илим дагы, медицина дагы дүйнөдөгү бардык адамга тиешелүү оорулардын дарысын тааптыр. Ракты дагы, спидти дагы, ушул эң оор дарыларды дагы таап айыктырса болот экен. Бирок кыргыздын бир оорусу бар, көрө албастык деген, аны айыктырыш кыйын. А мүмкүн биздин эжебиз дагы мына Нурканбекке бекеринен айтпаса керек. Эми ал кыргыздын, менин оюмча, эки оорусу бар. Биринчиси кыргызчылык, экинчиси көрө албастык. Биз ошол эки оору менен далай таланттарды биздин өнөр асманынан жоготуп алдык. Жылдызда жанган таланттарыбызды өчүрүп алдык. Ошонун бири Таттыбек Турсунбаева. Эрте кетти. Мына бүгүн көрдүңүздөр экранда кыргыздын улуу, гениалдуу актерлору Таттыбек Турсунбаева, Болот Бейшеналиев. Ушундай эле ушул фильмди тарткан Мелис Субекеев. Бул биздин Акмөөр фильми. Мен эч башка Шекспирдин Ромео Джульеттасына, башка трагедиясына салыштырбайм. Бул биздин жан дүйнөбүздөгү, жүрөгүбүздөгү улуу трагедия, улуу сүйүү. Ушул сүйүү ар бирибиздин жүрөгүбүздө өзүнчө бир символ болуп жашап калды. Таттыбектин аты сүйүү деген ат менен, сулуулук деген ат менен, адамгерчилик деген ат менен, аялзат деген ат менен, улуу ат менен жашап келет. Ошондуктан мен ойлойм, Таттыбек Турсунбаеваны сыйлаган, урматтаган, ага таазим эткен кыргыз жүрөгү согуп турганда Таттыбек Турсунбаеванын ысымы эч качан өчпөйт. Чоң рахмат. Рахмат. Султан Акмеш, рахмат. Азыркы сөздү Жогорку Кеңештин аппараттын жетекчиси Самат Кулкеевичке берели. Саламатсыздарбы, бүгүнкү кеченин катышуучулары, Руркан агай, рахмат бүгүнкү кечеге чакырганыңыздарга. Төрагабыз өзүнүн куттуктоо баракчасын, анан белегин берип эле, уруксат берсеңиздер окуп тапшырып койсом. Урматтуу мекендештер, ардактуу асыл эжебиз Таттыбек Турсунбаеванын күйөрмандары.
Сіздерді Кыргыз Республикасының Жогорку Кеңешинин жана жеке өзүмдүн атымдан улуу актриса, Кыргыз театры менен киносунун чолпон жылдызы, кылымда бир жаралчу талант Татүбү эжебиздин 75 жылдык мааракеси менен куттуктап, көз өткөнү менен арабызда ойногон ролдору, салган добушу менен жашап жаткан асыл инсандын арбагына таазим этем. Легендарлуу актриса Татүбү Турсунбаева классикалык ролдорду ийине чыгара аткарган улуу талант. Ал кыргыз маданиятынын тарыхында эле эмес, дүйнөлүк театр жана кино өнөрүнүн учу кыйры жок ааламында алтын казык жылдызындай жаркырап турат десем жаңылышпайм. Ошондой эле эжебиздин Соң көлдүн чүрөгүндөй сулуу элеси, ала тообузду гана көрккө бөлөбөй, бүткүл ааламга чагылып, кыргыз кызынын сулуулугун даңазалап келет. Жаштайынан чыгармачылыкка аралашкан Татүбү эжебиз 16 жашында алгачкы жолу Салиманын ыры аттуу кыска метраждуу тасмага тартылган. 17 жашында Ташкенттеги Александр Николаевич Островский аттындагы институттун драма жана кино актёру факультетине тапшырып, 3 жылдан кийин Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрына алынган. Асыл актрисабыздын ролдорду аткаруудагы артыкчылыгы каармандын образын өзгөчө көркөмдөбөстөн жөнөкөй турмуштагыдай ойногондугунда жатат. Ошондон улам эженин жагымдуу тембри, ачык дикциясы, улуттук акценти, аткаруу манерасы жана жүрүм туруму жүрөккө жетимдүү болгон. Өткөн кылымдын 60-70 жылдары элдин көбү театрга Татүбүнү көрүш үчүн келер эле деп айтылат. Анткени ал жараткан Жульетта, Дездемона, Зулайка, Уркия сыяктуу образдар өзү менен тагдырлаштай сезилер эле. Татүбү бул каармандардын катарында өзү да кайталангыс каарман болуп турмушта жашап калгандай таасир калтырган. Жалпысынан театрда дүйнөлүк жана советтик классикасынан Уильям Шекспир, Лопе де Вега, Гарсия Лорка, Чыңгыз Айтматов, Мустай Карим жана Евгений Шварцтын чыгармалары боюнча сахнага 30дан ашуун эстен кеткис образдарды алып чыккан. Айрыкча Ак мөөр фильминен соң Татүбү Турсунбаева кыргыз журтчулугу тарабынан Соң көл чүрөгү деген өзүнө гана таандык улуу наамды алган. Ардактуу Татүбү эже, арабызда жок болсоңуз да сизди экинчи өмүрүңүз түбөлүктүү экендигине ишенебиз. Арбагыңыз ыраазы болуп, жараткан бейишинен жай берсин. Кадырлуу замандаштар, дагы бир жолу улуу актриса Татүбү Турсунбаеванын 75 жылдык бааракеси менен куттуктап, асыл таланттын жолун улаган чыгармачыл инсандарга ийгилик каалайм. Бар болуңуздар, жергебизде тынчтык, элибизде бакубатчылык өкүм сүрсүн. Татүбү эжебиздин аткарган ролдору кыргыз элинин жана жан дүйнөсүн жаркытып, жашоосуна көрк бере берсин. Урматтоо менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төрагасы Дастанбек Жумабеков. Рахмат. Бүгүнкү чыгармачыл топко дагы абдан эргип ушунчалык жакшы аткардыңыздар. Чоң-чоң ийгиликтерди каалайбыз. Аман болуңуздар. Рахмат, Самат Мукеш. Азамат Капарыч. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, урматтуу коноктор, айымдар жана мырзалар. Бүгүн сиздер менен Татүбү Турсунбаеванын 75 жылдыгына арналган кечеде катышып атабыз. Бул ачылышы гана. 2019 жылды биз ушу көптөгөн иш-чараларды өткөрүү менен Татүбү Турсунбаеванын 75 жылдыгын сиздер менен бирге өткөрөбүз. Татүбү эжебиз, жана айтылгандай Таня эжебиз 37 жыл жашаса дагы ушундай кичинекей кыска өмүрүндө унутулбас эстелик мурас калтырып кеткенин сиздер менен мынакей бир канча убакыт көрүп, далил катары мынакей бир канча чыгармаларын көрдүк. Татүбү эжекебиз кыргыздын сулуулугунун, тазалыгынын символу. Бүгүнкү күндө ак мөөр десек,
Таттуу эжекеден башка инсанды элестетүү кыйын. Бүгүнкү күндө Уркуя десек, Кызыл Алманын бейтаныш кызы десек, таттуу эжекеден башка образды элестетүү мүмкүн эмес. Таттуу эжеке сахнада ойногондой эмес, жашагандай элескелет. Анткени мындай ойноонун чеберчилигин, мындай берилүүнү, мындай профессионализмди жашап гана берүүгө болот. Ошондуктан бүгүнкү күндө таттуу эженин ысымын алып, ошол бийиктикке алып келип атканын далили. Биз үмүттөнөбүз, кыргыздын талантынын учу куур эмес. Дагы таттуу эжекебиздин артынан таттуу эжекебиздей болобуз деп, ошого умтулуп, үлгү катары кармап, өрнөк катары тутуп келген дагы артыбызда таланттар келатат. Мынакей ошого окшогон дагы актрисаларыбыз, өнөр адамдары да алдыда чыгат деп. Бирок ушул кеченин өткөрүп аткандын максаты, мынакей алдыда дагы көптөгөн иш-чаралар болот. Жерлерде, ар кайсы залдарда, кичинекей болобу, чоң болобу, аудиторияларда биз эскериш керекпиз. Анткени таттуу эжекени берүү менен биз кыргызга Акмөрдүн образын жана башка образдарды бүгүнкү күндө берип атабыз, түшүндүрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ушул кечени уюштурган баардык чыгармачыл жамаатка, Нурхан агайыбызга, мынакей эжекелерибизге абдан ыраазычылык билдиребиз. Бул башталышы гана, мындан ары дагы бул иш улантылат. Жана айтылгандай, ак булутту аралап ай баратат, ак куу болуп көлдөгү жай баратат. Ак кууларды атыш кыйын дегендей эле ак куулар атылбасын. Таттуу эжекебизге окшогон таланттарыбыз арабызда көлдү сөзүп жүрсүн. Рахмат барыңыздарга. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат билдиребиз. Таттуу Турсунбаева эжекебизге таазим кылып келгениңиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Дайыма элеси, жасаган иштери, образдары бүт бары көз алдыбызда. Сиздерге дагы рахмат. Таттуу эжекебиздей өзгөчө сиздер дагы астыда бир жана турган жылдызыңар болуп турсун, жанып турсун. Рахмат. Рахмат барыңыздарга. Туркан байке, аманчылык болсун. Чпариза, рахмат. Үйүңүздөргө месеж жетип алыңыздар. Чоң рахмат билдиребиз.